Kita makan kemana yang mahal? Atau itu lu aja banyak duit. Kemarin kita makan Japanese $60 per orang punten. Kayak gue pengen single lagi deh, cari laki di sini. Ci, apa benar kalau model fashion show harus makan kapas? Ini pas versi aku. Oh, kiri. Oh, sebenarnya. Kan bener beli model sih saya. Nggak udah kelihatan Zain. Namun bibirnya terjana. Oke guys, sekarang kita sudah nyampe di backstage. Tadi kita habis sempat belanja sebentar dan belanjanya mendamage dua kantong lumayan ya size sama Dewi juga pegang. Terus kasih makeup and Jihan, let's go. Dua setengah jam menuju Kelambi for London Fashion Week bersama saya dan juga samping saya the designer itself, Nadine. Yes, takut banget ya. Gimana perasaan Anda sudah melihat sign kalian Kelambi tuh? Tempat duduk-duduk ini semuanya model-model sudah bersiap-siap. How do you feel? jadi deg-degan nggak? Dreams comes true lah ya. Jadi perasaannya campur-campur, cuman jujur udah pasrah. Jadi apapun yang terjadi, show must go on. Iya, apapun drama behind the scene terjadi. Oke, ACC let go. Iya, kayak ACC let go, ACC Bener. let go. Yang penting show dan semoga warga Indonesia mengapresiasi ini. Amin. Dan juga pastinya bukan apresiasi aja, juga Iya. membeli ya, Zai. Yes, can't wait. And nanti aku juga bakal jalan. Saksikan Yes. seperti apa Iya. Oh, iya dong. geling-gelingan kita. Guling-gulingan dong, Say. Tenang aja, oke? Semangat ya. Iya, Ya, thank nanti you. Semangat juga putar dong. dari ujung ke ujung. Putar-putar. Putar. Show. Show. Dinner time. Akhirnya bisa bergabung semuanya. Dinner bareng. Ya. Dan para KOL dari tim Wardah.
mana? Dia Dari bilang apa ya? aku paling suka everything yang dia tulis terkot. Tadi pagi siapa yang komen? Urusan kamu. I love her walk. She's got so much sass in it. Whoop, whoop. And then she went like this. So I love her walk. And she's very nice and smiley. Oh my god, honestly, she was refreshing on the ramp. She was too good. It was really nice to watch her. Yeah, she was good. It was fun. The fun side I could see from a walk when they ended. First it was an international walk and then in the end she was kind of quirky. I think it was amazing. I love how she stopped halfway, gave a little twirl, went to the end, and did it again. I loved it. Oh my gosh, I loved it. So fabulous. It was like Gone with the Wind fabulous, as we say in the US. It was amazing and it made me laugh, smile, cry, everything. It was everything. Oh my god, I screamed backstage. I was so excited. It was so good. Bu, ini beneran Bu? Ya Allah Bu, Pak. Astaga, Pak, ini beneran. Gua ambil tadi di mobil. Kalau yang dapet. Nah Ibu, Bapak, makasih Pak. RI 1 Pak. Morning nih, morning nih. Last day work Kak, udah nggak apa-apa, last day work. Awas ya taksi. Bagus, lihat-lihat aja, putar badan dikit melihat keluar jembatan. Cantik. Hop on, hop off. Oh my god, so cute. Wait. Peci London tuh lucu ya, San. Pengen banget gue belanja di semua. Always hop on hop off everywhere I go. Then we Michelin tapi kayak harganya masih terjangkau itu menurutku kayak dari kemarin kita makan 16-15 malam yang kita makan kemarin lebih mahal. Atau itu lu aja banyak duit. Kemarin kita makan Japanese $60 per orang punten. Ini 16-15 paling mahal nih, 16. Masih cengling. Tadi makan Jepang tuh bau cengling kan. Cengling. Masuk. Let's try London.
sakit ujungnya langsung. Begini ya, Zai. Bentukannya kalau versi London, Zai. Chilling sambil ngeliatin angsa-angsa ini, gemes banget. Gila bagus banget sih ini. Hyde Park gede banget juga. Oh, kayak abis makan ngantuk banget, jadi chilling-chilling aja di sini. Jadi hari ini udah free time. Besok kayak udah Polda Metro Jaya, saya kayak pulang, Eka isen 1 malam lagi. Terus Polda, ya, kita santai-santai dulu, keliling-keliling pakai hop on hop off. Udah deh, kita mau pergi belanja. Ya ibu, belanja. Lihat-lihat, ya paling gue juga Primark lagi sih. Alright, jadi sekarang gue tau kenapa namanya Royal Albert Hall. Tapi emang ini keren banget sih ya, karena ini tuh depan-depanan sama Albert Statue gitu. Gila sih, keren kok. Keren abis. Guys, kita lagi ada di Albert Hall, dekat sama Kensington Park sama Hyde Park. Ini kayaknya apartemen orang keong dan mobilnya bagus-bagus semuanya. Roras aja gue liat 2-3 Zai, terus ada Lambo Zai. Kayak gue pengen singgah lagi deh, cari laki kayak di sini. Kita di mana, Wi? Konser Afrika. Bingung emang kelakuan laki gue begini, saya agak-agak gilda juga ya kan? Ya kan? Nih, ntar juga bakal liat nih di belakang kita. Dua orang Cina, satu-satunya. Satu hall. That's amazing. Are you ready for me? Back again to Covent Garden, dan kali ini udah sepi jadi lebih enak. Covent Garden Market, karena hari ini adalah Ewi last day. Hai. Belum pernah kan ke sini? Belum? Lo udah? Udah kan foto-foto hari pertama. Yang lo belum nyampe itu. Jauh 3 Oops, sorry. Oops, sorry. Bye, Wi. See you in Jakarta. Mbak, di situ Mbak, situ Mbak. Dewi. Akhirnya ketemu juga. Tapi gue udah bilang gue gak mau tahu harus ketemu gue. Aja lah, tunggu Jakarta udah sibuk lagi bencongnya ya. Karena hari ini hari yang sangat spesial, akhirnya kita bisa berjumpa di Sindang ya kan. Jadinya ke bawah Anda makan Italian kesukaan kita semua.
Kemarin udah makan, ke bawah lagi say. Jangan sedih. Situasi dan kondisi teaternya keren pol, walaupun kecil tapi bisa muat banyak. Keren banget sumpah. My first experience. Decorationnya, lightingnya best. Look at that. Gila. Bye semuanya. Ciao Bella. Semangat ya guys di hari gloomy-gloomy ini. Semangat ya Bun. Sampai jumpa Bun. Dah. Jadi guys, pas Asia sama Adele cycle 4, aku tuh ada 3 stylist, dan salah satunya S is from London, and here we go, she's here. Ya kan? Oh my god, it's been a while we didn't see each other. Hello. I'm gonna have a lot to catch up. So it's so cool. This all the gold things. Keren banget asli. Wow. In the middle of CBD. Keren sih. Dan itu tuh kayak stationnya gitu loh, train station. Terus mereka bisa pada main juga pingpong di sini. Wow. Almost. Okay, Ash is leaving. Thank you so much, Ash, for making a time. For making a time to meet me. Oh my god. I'll see you in Bali, yeah? Yeah. Okay? Promise to upload your pictures on social media. Please do. And your work.